Maya payabak po kay ko nga na makiramdam karing radyo at manalbeking kikatamong online live streaming. Pagmasusyan tayo ngayon ing banalamisa para king Webis kalimanang aldo ning Oktaba ning Pasko. Ing kikatamong kapag masusyan ing banala Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Joseph Mary D. Bacay, Kura Paroko, ning Parokya ng Santo Niño, Syudad ning San Fernando, Pampanga, at Station Administrator ning Radyo ning Archdiocese DWBL 91.9 Bright FM. Abe-abe tayong ikantangin ni Ing Dalita Pamuklat. King lakinig pa, puring anak, puring Espiritu Santo, Amen. ing grasya ni Ginutang Jesucristong sinublimebye, ing lugod ning Dios, ating sala ni Malalay Espiritu, manatili kapilanman kaya kayo. At keka antimorin. Maya pa abak po kaya kayongan. Maya payabak po among. At Happy Easter, pasibayo po, karing kaya ka ng ganaganang viewers and listeners po. At bilang pamagsadyata mo, kaniting masanting at maulang engkwentro king sinubling mebye Kristo, si Siyentala, rin katang kasalanan, bata mong maging karapat dapat magmasusi, kareting banal a misterios. Ginoong Jesus, ikampepakit kay kami, king dalan papunta, king igpa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoong Jesus, ikang minye kay kami, king pamamatula ning katutuan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, ikang maya papastul, at tatayid kay kami, king alanganggang biye, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. King Diyos, sa mayopayang tutu, pakalaluan na katamo, at patawara na katamo, at idala na katamo sanam, king biye alanganggang. Amen.
Manalangin tamo, Diyos sa ginumi, ding miyayaliwang bansa, pika kami itong mula king pamangilalara, king lagyo mo. Pagkalumusana, king ring sablang, may nga bait, pasibayo, king kamabalitan ng binyag, mi kami itong lanaman, king kasalpantayanan, ampon kapamintuan keka. Iti adwan mi, king kapamilitan ng ginuming Yesu Kristo, ang anak mo, ang mabibiye at magari, kambe mo at ng Banal na Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alanganggam. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Kabang tatay idya pa kari Petro at wan ing tawong mi bagit lumpo. Mga pamulalala ring sablang tawo at pupulay ilangan linapit karela king balkon na ning templo. Itang balkon aw sandang balkon ng Solomon. Nga ng Pedro, panakit na karing tao, may malen ning Israel, bakit mangasdan kayo kaniti, at pagmulalan nyo kaming makanyan. Balayo galang, apalakaran miya, ing tawong ini, king kapamilataning sarili ming upaya, o kabanalan? Ing Diyos ng Abraham, Isaac, Jacob, at ing Diyos, ding kaya katamong makatwa, iya ing pepaligaya, king talasuyo na, Jesus. Dapot ikayu ing peparakap kaya, at kaybat tingyan nge king arapan ng Pilato, ang yamang burineng ipabulos Pilato. Banalya at mayap, dapot tingyan nge at inawad kang Pilato. Antimong dapat ng mayap kay kayo, ing ibulos ne ing metong ama kamate tao, at pepapateye ing panibatanan ning biye. Makanyan man, pepasubyaning miye ning Diyos, at tungkol kaniti, kami ring babye patutu. Uli na ning paniwalan mi, king lagyo ng Jesus, iting lagyo, iya ing minye upaya, ban mibalik ing sikanana, niting tawong akakityu ngeni keti, at kakilalayu. Ing kasalpantayanan kang Jesus, iya ing mekakayap kaniting tawo, antimo ing akakityu ngeni. Ngeni kapatad, balo ko, king ikayo, ampon ding kaya kayong mamuntukan, eyu tune balo, ing sablang depatyu kang Jesus. Makanyan ng beriyan ng metopad ning Diyos, itang meula ng makapauna, inya king kapamilatanda, ring sablang propeta, sinabi na king ikristo na dumalan niya king kasakitan. Inya ngeni, sumisi kayo at magbalik loob king Diyos, ban mipatawaran ing kasalanan niyo at ban ing Ginoo, para tangana ing panawon ning banal a bendisyon. Kaybat itubod ni kanita Jesus ing Kristo a pinili na para kaya kayo. Kailangan ing manatiliya para manatiliya pa karin banwa hanggang datang ing panawon para bibayungan ing sablang bage, antimo ing pepabalo na ning Diyos king kapamilatanda ring banal ng propeta kanita pang minunang panawon. Uling sinabi ng Moises, paltoyang metong apropetang kalupa ko ing Ginong Diyos para kaya kayo. Manibatya karing sarili yung kapatad. Kailangan yung pamintuan ing sabyana kaya kayo. Nino man ing maminto king sabyana ning propetang ita, mitiwalagya king balen na at masintangya.
king kamatutwanan, ding sablang propeta, manibat kang Samuel, ang gana king tauling dili kay batna, atin langan sinabi, at inula rangan iting kasalukuyan a panawon. Ding pengako na ning Diyos amabye, king kapamilatan da ring propeta para kaya kayula, at makayabe kayo ketang kasunduan at tinatag na ning Diyos, kayabe da ring kaya kayong makatwa. Antimo, ing sinabi na kang Abraham, king kapamilatan da, ring maging lahi mo, bendisyonan ko la ring sablang tao, king mabilog ayato. Makanyan ning pinili, at tinubod mo muna kaya kayo ning Diyos. Ing kayang talasuyo, ban bendisyonan na kayo, at saupan payinggulot, king emayat yung pamibiyebye. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Ginoo, kekeng Ginoo, sakdalyang kamalan ing lagyo mo, king mabilog ayato. O Ginoo, kekeng Ginoo, sakdalya kamalan ing lagyo mo, king mabilog ayato. O Ginoo, kekeng Ginoo, sakdalyang kamalan ing lagyo mo, king mabilog ayato. Nanuya ing tao, ba't kay kayang gaganakan? Nanuyapin ing tao, ba't kay kayang pagmalasakitan? O Ginoo, kekeng Ginoo, sakdalya kamalan ing lagyo mo, king mabilog ayato. Makanyan man lelangan ming alus kapante mo, pitungunan ming kamalan at ligaya, penibala mo king tao, ing sablang dapat mo, lalam ng upaya, pepasakop mo ing sabla-sabla. O Ginoo, kekeng Ginoo, sakdalya kamalan ing lagyo mo, king mabilog ayato. Ding tupa at baka pati animal amalyap, ayup at asan king danuman, at ing sablang kakawe king dagat. O Ginoo, kekeng Ginoo, sakdalya kamalan ing lagyo mo, king mabilog ayato. Parangalan tayo ing maya pabalita. Hallelujah. 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 Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimurit. Pamamasang ibat, king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Beritara ding adwa katao ing milyari kabang dalan at nung makanano rin nga kilala ing Ginoo inyang pemiraso ne ing tinape. Kabang babalitara pa iti karela kabudabud at suye Jesus libutad da. Nga nakarela kaya kapayapan kekongan. Tapot may nga takutan da at may ngilambot tuling balara multuya ing akakit da. Inya nga ng Jesus karela, bakit magugulo kayo isip at mikakuno? Lawin nyo la rin ka na akong gamat at bitis at kilalanan nyo king ako at alang aliwa. Salatan nyo ko ba yung akit? Alayang laman at butol ing multo. Dapot ako, antimo yung akakit siyo atin ko. At pangasabi na niti, pepakit na lakarera ring gamat na at bitis. Ela pa murin maniwala uli na ning maraguldang tula at pangasdan. Inya kitang nakarela, atin kayong nanumang apangan kete, dininan din kapirasong ning nangayasan, king wane at pengan, king akakitdam. Kaya ba't nga nakarela, ingamanwan ko kanitang kayabe ko pa yapin iti. Kailangan niyang matupad sablang misulat tungkol kanako king kautusan ng Moses, karing libro na rin propeta at karing dalit. Kanita biklat na lapa may isip, para lang aintindihan ding kasulatan. At sinabi na karela, anti kaniti ing makasulat. Kailangan niyang dumalan kasakitan ng Kristo
at subliang miyeking katlungaldo. At king Laguna, ing pamanisi at kapatawaran ding kasalanan, sukat mi panaral karing sabla. Magumpisa keti Jerusalem, ikayo rin testigo, kareting sablang bake. Kapatading maya pa balita, ning kakatam kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Pasibayo po, good morning to everybody. And happy Easter, of course, to our radio staff, no, our OJTs, and karing kaya katamo pong avid viewers, no, and listeners. Happy Easter po kaya kongan. Nandun po uling, balo yun naman, patya ako migmisa, ako'y abang alipin lang dito sa radyong ito. Sumusunod lang po ako. Okay. Anyway, nakamagdrama mong. Okay. Kasi po last minute talaga. Okay. Anyway, babasan kayo po nandinin kay katamong gospel, no, for today. You know, I want to begin with a present day equivalent of this. Okay. Bako gusto ko imaginean nyo lang, imagine na mangyayari ito. At nano po yung present day equivalent na nini, lalong-lalo na po rin ng radio staff. No? Halimbawa, ito kung sakali mangyayari. Pumasok dyan si Brother Charles Espiritu. Okay? Okay. Tapos, siyempre, putalakwan nyo kung akin. Mulay ko nga, pumasok dyan. Nagmimisa tayo. No? Ano ba yung, di ba, reaksyon natin? Naku, sigurado mo, ang ating mga balahibo, di ba? Takot, gulat, lahat na. Siguro yung aliwa, makapalila. Because ito nga, no? Nandito si Brother Charles Espiritu. Dito pumasok. Okay. Pagkatapos sabi niya, ito, kapayapan kay Kongan. Okay. Huling higit na, manimot latangat kayo ni. Kaya ba't Sabiana, o ini Sabiana, Hoy King, Nancy, Rome, o, ika, Aris, kaya na mo, talan niyo ko. O among, talan mo yung buwak kong maputi. Papatalan niya kaya katamo. Patay, sabihan na kang Starlet. O, Let, may sinantan ba dyan? Di na muna ako, danupang ko. Okay? Wala mo makanya ng milyari kayong kakatang ebanghelyo. Two proofs na talagang totoo siya. O, inipin. Ananing kakatamong ebanghelyo, ay kaya buring translation ni salatan nyo ko. Dapat tagkilan nyo ko. Muling may sexual connotation yung salatan nyo ko. Okay? O ini, nung alimbawang papatalan niya Brother Charles. At pagkatapos sinabi niya, ang pangalawang proof na talagang buhay siya, no, the physical reality of his resurrected body, ito, sabi niya, tingko nga pangan. Let yung sinantang ko. Kakain ako. No? Hindi ba tayo maniniwala na talagang buhay si Brother Charles kung gagawin niya at mangyayari ito? Ang yaman sigurong, talaga, mangyari yan. See? Ito yung nangyari sa ating ebanghelyo ngayon. No? They were really surprised. No? And not only surprised, they were really afraid. No? They felt it. No? Multo siya. Okay. Metong yang multo, ano po ni kakatang ebanghelyo. Pero kasanting na ninggawa na ning Ginoo. Just to prove that the resurrection, it is not just an hallucination. It is not a myth, but it is really, a truth, a reality that happened. It is a fact, sabi nga, na talagang buhay ang ating Panginoon. Ito, gumamit siya ng mga pruweba. Nagpahawak siya at kumain siya. And I think, kailan niya ginagawa ito? Tayong kuminsan hindi pa rin tayo talaga, sold out na buhay ang Diyos, lalong-lalo na pag may mga problema tayo, as if the Lord is so distant, malayo sa atin, natutulog ba ang Diyos? Kapilan niya pa talan kaya katamo yung Ginoo.
aking occasion, of course, number one is prayer. No? It is in prayer that we touch the Lord. No? Okay? And at the same time, ito, no? Yung gospel kahapon, it's about the Emmaus experience. No? The two gifts of the Eucharist. Dito natin hinahawakan ng Diyos sa Kanyang salita. No? Tayo'y, ito nga, no? Tinatouch ng Panginoon ngayon. At sana matouch din natin siya. Na siya'y buhay. Siya'y nagsasalita sa atin. Because the words no, I'm using right now, these are not my words. It is the Lord no, speaking through me. Di ho ba? At pangalawa, ano ba yung kinakain natin dito? No? Of course, later on, we will touch Him also sa ating pagkokomunyon. Pero itong pagkain ng Eucharist, ito. No? This is the food that nourishes us no? Towards eternal life. Ito, kumakain siya. Kumakain tayo. No? We share this fellowship meal with the risen Lord. Kaya buhay siya. Pero Father, bakit hindi ko talaga kuminsan nafe-feel? No? I cannot really touch the Lord. Na parang kuminsan kahit na nagsisimba ko, no? Parang I feel that He's so distant. Dito natin kailangan yung regalo ng pananampalataya. No? Ito yung sinabi ng ating Panginoon kay Thomas. Sabi kay Thomas, "O Thomas, naniwala ka dahil nakita mo ko." Sabi niya, "Blessed are they who have not seen, yet believe." Tayo yun. Hindi natin nakita, but we believe. And when we believe, we will see. Kaya nga baliktad eh. Yung iba, to see is to believe. Tayo, no, tayo mga nanampalataya, baliktad. To believe is to see. When you believe, you will see the Lord. You will touch Him. And He shares this fellowship meal with us, the Eucharist. At ang challenge sa atin, ito nga, no, ganda ng kanyang regalo, peace. No? At sana ito rin ang ating dalhin sa ibang tao. No? After the Eucharist, there is always the challenge for us to be witnesses. Ito, testigo. Ano po ni kakatang Ebanghelyo. The first reading today, no? Ito yung patotoo ng mga apostoles sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. No? They were able to heal a lot of sick people. Ito po. Kaya nga maging apostol tayo, testigo. Itong joy, itong peace, mamaya sabihin natin, peace be with you, peace be with you. Ito ang dali natin. Maging testigo tayo. No? Maging buhay na patotoo tayo. Na ang Diyos no, ay isang Diyos ng muling pagkabuhay. No? Marami dyan namamatay. No? Hindi physical. Kuminsan mental, spiritual. Yung mga taong kuminsan wala ng gana. Parang wala ng lasa ang kanilang buhay. Diyan, kailangan dalhin natin. We become God's instrument and witnesses so that, again, they will also feel through us no, yung joy at peace na binigay ng Panginoon sa kanyang mga alagad. No? Sana'y maging daluyan tayo no, ng tuwa, pag-asa at kapayapaan na binibigay sa atin ng kanyang muling pagkabuhay. To end my homily, nung, I think, hindi ako nakakamali, I think it's Monday yan. Nagmisa ako, no, sa dati kong parokya dyan sa Mabiga. Baka nanonood yung mga taga Mabiga. Okay. Nag-celebrate sila, yung isang family, isang clan, ng birthday. Yan. Itong birthday celebrate namin, si Apong Loleng, 100 years old. Can you beat that? 100 years old. Itong matandang ito, no? Parang mami-mami ko noon, no? Noon pa. 30 years ago, I was there sa Paris na yon, no? Anyway, nang lepitan ke, telan ke, yan, hinumakan ko. Sabi ko, ano yung medyo may nanay talaga. Apo Loleng, happy birthday po. Ako, yan, Yamong Pep po, Among Pep. Ako, pekadikit ko na Baka ito, daramdaman ako.
Ay, pekalawe na ako ng, alam mo na yung mga tanong, mga 100 years old, no? Hindi malinaw. Sabi niya, so hinuwakan ako. Among? Ano? Among? Ako po, yamong beb. Ano? Anyang damdaman yung boses ko, penala na ako. Oh my God, she believed. I'm alive. See? At kinaul na ako, may pangaul kami. That joy, that peace, buhay. We have that experience now. We can see the Lord, we can touch Him, we share this meal together with Him. And this is happening because of the gift of faith. Kaya sana our faith in the resurrection should move us to become His witnesses. As we experience the joy, the peace, and the hope of the resurrection, i-share natin yan. Maging testigo tayo. Yan. Sana mahawakan din ng mga tao na, di ba, wala nang gana sa buhay nila, mahawakan through us ang Kristong muling nabuhay. No? Parang yung reaction ni Apololeng, Hamong, ganyan tayo. No? Nawala yung doubt na baka hindi si Hamong ito, baka impostor ito. Pero nung hawakan ako, kasi dati talaga, hinahalikan ako yan, yung matandang yan. Siguro, pamilya nga, no? Something like that. So we continue this Eucharist with that much faith in the resurrection. And may we become God's instruments and witnesses so that we can bring the joy, the peace, and the hope of His resurrection to others. Amen. Kapatad, kambening tula, ning pamanyubli ng Nuevi Kristo, maraptamo king Diyos, ay patamo at manalangin. Pekirandaman nala at pekibatan ding panalangin ng anak ng binang pakamalan. Manalig tamong pakirandaman nala, rin kay katamong kayadwanan. At nga tamo pong mga manalangin, Ginong sinubling mebye, ang tabayanan mo kami. Itangan po. Ginong sinubling mebye, ang tabayanan mo kami. Banding pastul, manimuna laking kasalpantayanan at suywandong mipmong lugod ding kawan apik katiwala ng Kristo, ing maya papastul karela. Ipanalangin taking Ginoo. Ginong sinubling mebye, ang tabayanan mo kami. Baning kabilugan na yato, makapagsayayaking kanwana na ning tunay kapayapan, ing kapayapan na babiyan na mismong Kristo kikatamo. Ipanalangin taking Ginoo. Ang tabayanan mo kami. Bating magkakasakit tamong kapatad, damdaman tang miyalilan tula, ing karelang lungkot, ipanalangin taking Ginoo. Ginong sinubling mebye, ang tabayanan mo kami. Baing kikatang komunidad, mi kakasalpantayanan niya sa at netagan munye patutu, kimpamanyubli ng mebye Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginong sinubling mebye, ang tabayanan mo kami. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan, at ring sarili tang kapagnasan. Ring kapagnasan da ring sablang makayan tabi kaniting kaurasan. Ring kapagnasan na paralada, ring kikatamong talapakiramdam king radyo, at talapanalbeking online streaming. Karemiyayaliwang programa ng kikatamong radyo, at ring makasubali ng kapagnasan ng radyo ng kikatamong Archdiocese, makanya mo naman ring kapagnasan dari Gab Talaw at Josette Garcia, magsadya king kayang malapit na board exam king daratang bulan na ning Mayo at kamalagwan ng kapaldanan Anthony Gutierrez. Iurino sana king kaya ng maligaya, ring kapatad tamong mayango na biye, ipanalangin tala king Ginoo. Mebye, ang tabayanan mo kami. Igpabalo mo ring dakal ng pamangailangan ni kaya kambalayan, king biye kaya king yato. Pakaramdaman mo kami at pakibatan mula ring panalangin ding sablang sasalpantaya kaya ka. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karingain.
King kayo, kapatad manig katamong daon, matanggap ya, arapan na ng Diyos, sigpang mayupayan totoo. Tanggapan ay sana ng ginutin daw, karinggamat mo, king kapurian po ni kaligaya ng lagyuna, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal na kapulungan. O malugod ay pami, pauli ning pakalulumo, tangkapan mesa na iting sakripisyong iyempang ming mipnong tula, para karimbayong mga binyag at malugod mo lang sa upan, king maligayang kalam mo. Itingin na doon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King gino, manatili kaya kayo. At keka antimorin, nayo rin pusuyo. makayat nano king gino, Pasalamatan tayong Diyos sa ginotamo. iti karapat dapat ang pom matulit. Tunepin, karapat dapat at matulit ang purianda ka ng pong pasalamatan. Kapilan man ang pong nukarin man o Ginoo, lalong-lalo na kaniting kayaldawan, ay Kristo ing Paskwa na miyain niya. Ampat siya ing tune, kordero, amilalako king kasalaning yato, aking pangamatayan aking krus, linupig na ing kamatayan mi, at king pangasubli ng mebye, sibli na naman ing biyemi. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel, karimban mo, daralit mi, ing ligaya mo, alang tuknang at ngaming ang kakanta. Ikapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan. Uli nito, ipaniga pumi, itugtog me, ng espiritu mo mo, titipang ambun, kareteng ayin mi, ban pamalalala at para kay kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamaylasa ampon kamatayan na, king waning tinape, pepasalamata na kat pinuri, piraso ne ing tinape, dinwang na iti, karing disipluna at ngana. Kuanan niya iti, ikongan at kananye. Uling itiya ing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't apunan, king maning kalis, so si bayan pe pasalamatan ka at pinuri, dinwang ne iti, karing disipluna at ngana. Kuanan niya iti, ikongan at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning kanakundaya, indaya ning bayo ang pong alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo, para karing sablang tao man kanita, may patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Paganakan mi o mapamakalulungig pa ing kamatayan ang poing pamanyubli ng mebe. Daraw mi akeka iting tinapening biyete poing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka. Impepalarian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pondayan ng Kristo, tipunan na kami anting metong ning banale Espiritu. Ganakan mi oy pa, ing banala kapulungan mo, makalaganap king meto yato. Ban mi kene pakilugod, kambi ng Francisco, ing Santo Papa mi, i Florentino, ing kaming Arsobispo, i Pasiano, ing Obispo Emerito mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan ning pamanyubling mebye. Idala mula at ding sablang mayangon na biye, king pakalulu mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benunuan na Birhen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na. Kambe rin nuan mong apostol, kambe ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambe ring sablang banal, ami biye kaluglukot keka. King kekabanding panawon, apuryan, ampon na paligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu-Kristong anak mo. King kapamilatan, kambiyan pong kayo, kagum ng balale Espiritu, sablang parangal ang ligaya keka o Diyos, igpa, lubos mayupaya, manggaman king alangangam. Amen. Ngayon bilang pamilya na ng Kristong sinublimebye, mausta mo king malugod tangig pa, kareng amanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ipamiyat jupanwa isang bagyaing nagyumo. Tatangke kami ing kayarian mo, ipamintwani lumo. Ket isulit ang pipanwa, ing kakanan iking alto-alto, ibiemo ket kami, king alto ngeni, ampon ipatawad mo ket kami, ring salami keka, antining pamamatawad ni, haring ikasala ket kami, mga emo ket ipaisaul king tukso. Nunay ikapos mo kami, king maro. Ikabus mo kami king sablang Maroko ay pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalulo, bitimawa kami parati king pamanalipan ng kasalanan, at mikabiyos kami alang kasasagkunan, king sablang kaligaligan, kabang panenayan ng pon pagsadyan miya, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi i Heso Kristo. Uling ke kaing kerian at ting kayo pa yan apon ligaya manggaman king alananga. O Diyos ay pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nung pansinan mo, ing kasalpantayanan ng banal a kapulungan mo, at pamayapan ang pong pisan metungan me, agpang king kapurian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaning Ginoo manatili kapilanman kay kayo. At keka antimorin. Bakit tamo ngeni imikakametong tamo king lugod at kapayapan ng Kristo. Peace be with you.
Kaluguran kong kapatid, dungay ning ginutang Yeso Kristo, ing kordero ning Dios, ing linasa, mete, dapot ngeni, sinubli ning mebye. Papalatangin itang maniwala kayo at tatanggap kayo kaniting banal na komunyon. Ginoo, ay kumatampang tanggap kaya ka, dapat iyakas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan tayong Kristo, sa sandakatas sana, king biye alangang ka. Amen. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Grant me serenity. For the confusions around are mere reflections of what's within me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Peace here on earth. If there's one more gift I'd ask of you. Para ka rin makiramdam ka rin radyo at manalbeking online live streaming, ay makatanggap komunyon kim pisikal na paralan, abayin da kayo ngeni kim pamanga di kaniting dapat ng espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bagi, at pag nasan ko tanggapan da ka, dapat pauli na ningening pinandit, era ka tanggap king sakramento, o may kamu man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, e mo sana ipaintulot ka pinanman, imi kawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. O maganakang igpami, pakaramdaman mo yung panalangin mi. Ing pihunanan mo para karing king pangayat busmi, mamungaya sanang kasaupan para king biyeng iti, ampon alanganggang, kanwanan king biye metong. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing Gino manatili kaya kayo. At keka At antimurin, bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing igpa. Ing anak kating banala Espiritu.
Amen. Umenakong iking kapayapan ing tula ning Ginoo yasanang maging sikanan yu. Alleluia, alleluia. Salamat King Dios. Alleluia, alleluia. Queen of heaven, rejoice, hallelujah. Your son Jesus is risen, hallelujah. Blessed Mother of God, humble servant, be glad. Christ is risen, hallelujah. Pray for us, hallelujah. Alleluia, Queen of heaven, rejoice, rejoice, alleluia. Alleluia, Christ is risen, Queen of heaven, rejoice, pray for us, alleluia. Queen of heaven, rejoice, hallelujah. Queen of heaven, rejoice, Jesus, hallelujah. Blessed Mother of God, humble servant, be glad. Christ is risen, hallelujah.